srpske, mene isporučila vojsci Republike Srpske, tada smo mi bili na farmi. I ona govori da udarite kopile, to nije moj sin, i tako da su me oni odveli. I odvlače me prema Kalonovik osnovne škole Miladine Radojević. U Kalinovičkoj školi Stipo je prošao najgore torture, između ostalog i seksualno zlostavljanje, što je ostavilo trajne posljedice na njega. Oni su mene izveli na dvorište. Kaže, skidaj se. I oni su mene tu